nasema asante kwa Mungu wangu, nasema asante Pastor kwa wema wako, kwa marafiki na mandugu. Sisi leo hii tuko hapa to represent Tatu Boys. Kwanza, kabla sijazungumza jambo, ningependa kukaribisha watu wote wa Jawa family na Tatu family. Popote ulipo, tuko na chanti yetu. Chanti yetu tunasemanga adek 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 mara 3. Adek stands for 3. Na leo hii tuko hapa kuomboleza ndugu yetu. So tutachukua muda kama dakika 10 hivi, kwa sababu hii matanga inatushika sana kama familia ya Dekta. Ama namna gani? Aja family, are you there? Are you there? Very good. So kwanza nitataka tu kutambulisha notable people in our family kama Dek Tatu family. One, kabla sijakaribisha very prominent people, nitaanza na officials wa Tatu Boys. Popote walipo, wakuje tu mbele muwajue. Kama we ni official ama ulikuwa kwa committee ya Tatu Boys, songa mbele. Tutaomba radhi kwamba ni dakika 10, lakini mtatuia radhi. We are more touched. Officials wa Tatu committee, kujeni mbele tafadhalini. Kujeni. Fei na Ruth na Sharo, kujeni na Brilliant na kujeni mbele. Committee ni kubwa. Committee is very big, eh? Evans, where are you? I don't see Evans here. Dre, the family is large. Sasa tuenda mbio mbio jina na tunaenda. Asante sana secretary. Okay, kwa jina naitwa Regan Owino Usundwa. I'm the chairman of Bumala Friends Forum, but iko pamoja bado na Administered fraternity yashi. Good friend. May his soul rest in peace. Majina naitwa Brilliant. Praise the Lord. My name is Ruth Magero, and I'm a friend to God, and we are so in pain. We are so in pain. I think there were time together to know about him, but tunasema tu right imevunjika kabisa, tunaweza search. Pakro tudutu on nyinga ilungono Dori Vansa. I'm a member of this committee. There is a very active committee, and we appreciate the job that you've made to reach this position at this point. Kuroki wadwaro nono oendelea kamano, alafu gimanyalo wachomogi aduoko na family ni gine aduoko ni giero kamano kuom rwako manye girwako maber cha konyoro nyaka sani. Okwanene gimarachda. Koro thank you so much. Ya Freddy Jakadongo amekuwa rafiki na mwandani wa Bob. So
tutamkaribisha kwa makofi tafadhalini, na familia yake yote karibuni. Hello jodolo, osiepwa matanyasi, ne jodala wede kod osiepe mag Bobito, amoso uni Yesu opakuru. Opakuru Yesu. An iluonga ni Freddy diwuoro nyandiko kata Freddy Jakadongo. Jakadongo Kabondo. Bobito ne en osiepwa, ne en kaka fan na ma noero wa kabisa, ma kama ne wagoche nyaka nobi mobudho kodwa. Kanicho tuo ne wang'eyo, kanowewa nopowa, but duto te gin chenro mag Nyasaye. Onge gima wanya time nikech dhano ndiki ni nyaka ne tho. Koro maduong' ago erokamano ne team Inspectness, team Freddy Jakadongo. Kane giwinjo wach Bobito kane tuo, ne gitimo gimoro, kendo ka koro nowewa be ne gitimo gimoro magiamwa magichopo mondo gine kama ikowe Bobito. Agonu erokamano. Ne jodala wakelo kuyo marwa, wan kodu achiel, to kaluwore gi kaka piny chal sani, wabro yudo thuolo maber marwa, to waboduogo lemou maber ka wago mbaka, ka wabudhou, ka wakonyore gi paro koni gi koni. Bobito ne en osiepwa kabisa, mad Nyasaye ket chunye kama okwe. Ne jokanisa, jodala kaachiel kod osiepe gi owete, amosonu okwe kendo. Ne jodala ang' noyienwa kaka chance ni matin to ok odwa no waste time kaluwore gi weche mantie. Jogi ne gin osiepe Bob mane wuotho gi Bob kagi kacha, kata kane Bob tuo, achiel ariyo adek ne timore. Yiena uru mondo ago mos kendo arwako osiepe Bob. Akwaya kwan mondo ang' ji adek moke mowuo ama ji ang'wen. Wan gi jathum ma bende oyuoro iko mar Bob. Jomoko be pod nie yo biro, but ji mosedonjo gi yiena uru mondo aluongi. Ang' nachak kod Ndogo Jara mondo embe oor ote magi makuyo kod alit ne anyuola. Amoso uru nokwe. An kachunga iluonga ni Ndogo Jara. Bob ne en osiepna, kendo Bob nang'e through Fred Jakadongo. Ng'iyowa gi Bob nodhi ahinya, makata ka nyocha ne Nyasaye kawe. Nyocha ne waloso kode chieng' tich ariyo, alafu kachopo tich abich to aneno online ni Bob Nyasaye osekawo. Koro nowacho ni kata piny tek, odinre manade, wabiro wakuru kamoro achiel. Chieng' moro ka Nyasaye oyie ba piny oyawre bobedo maber, to wabro biro mondo waywaguru kaka onego bed ni waywago osiepwa. Aya. Yiena mondo mi arwak achiel kuom mine nyiri mondo wuo e lo nyiri ng'at achiel. Nyakwa Warimu akia ni nyalo konya ka mondo wuo e lo nyiri. Amoso welo jokanisa ni okwe, wabende wago mos makende. Bobito ne en osiepwa kendo walalo ng'ama duong', nikech nong'e loso osiep. Taparo ni jok mochung' mbele kae ging'e Bobito mana nikech hera mare. Wang'eny to dwa pong'o dalani, but kalure gi saa ok ginyal chopo. Mos makende magonu mad chunyo yu kama yo. Yiena uru arwak Professor Joshua Jakano. Bembe en gi otene mag lit gi kuyo, to watiyo gi Mr. Ken the Late, to jal mochung' e toka ni bro wacho mogik on behalf of team Jakadongo. Bas ne kanisa, wede kod osiepe mobiro konyo iko Bobito, amoso uno pak ruoth. Ka minwa nonyuola nochaka Joshua umo nyango, but kaka ndalo dhi achakra kendo kenda ni Joshua Jakano Makagiso, Professor moko somo. An dawacha achiel, ambe Fred Bobito ang'eyo kaka wan gi Fred, kendo en osiepna makare. Wang'e kama dake, abe nang'e kama odake. An gimochwanya en COVID. Otherwise, dwa ng'iso hera maduong' ka gotieno gi thum modhi wang' achiel. But wabro duogo onge wach. Bobo ywe gi kwe. Bwana Yesu apewe sifa.
Nyingega iluonga ni Kennedy Onyango, ajasuna Migori. To Bob makoro wabire liende monindo ni en osiepwa for so long. An be ang'e Bob ka waromo kode kama Freddy Jakadongo goe thum, to wasebedo kwadhi kode kamano. Apana wuoyo kode makae to otho bang'e to nyisa ni omera tuo ni nyora. Mano kende gima ne Bob onyisa. Nawinjo malit ahinya kuom mago duto. Nyasaye pod en Nyasaye, onge chieng' ma en wabadi lesa ni koro Nyasaye ok en Nyasaye. To olit ahinya, ok en gima osebedo mayot e seche ma corona be dhi mbele ni, kech waiko jomoko e seche moko onego waikgi. Kech wan sani nonego bed ni Bob nogol nyoro, kawuono no wabudho abudha dier otieno nyaka kiny piny ru ka to ng'ato ka ng'ato dhi kama dhiye. To Nyasaye biro miyowa time mowinjore. Corona nyaebe nyaka obi obed gi gikone, ok en osiki. To waduoge liende Bob e saa mowinjore. Duogo to nyaka waduogi. Kata corona dhi, waduogo. Nyasaye mondo obed kodu. Kamano delet ni jodolo, jodala kaachiel kod osiepe. Amosu ni Bwana Yesu asifiwe. Opaki Yesu. To jodolo ulenga lenga kose maro en tok donje. Aya, an iluonga ni Joseph Odhiambo kata Deno Jaugenya. Mang'eny ji osewacho wan wakelo kuyo marwa ka kaka team Freddy Jakadongo. An manager mar Freddy Jakadongo, kendo Bob no osiepwa. Bob no chopo time makoro nokalo fan. Nochalo koro kaka nyathi the blessed Angla Young Tax. Nikech kar morara mane wantie nyaka nwane Bob. Kendo en family friend. Mane gimomiyo kawuono wan ka jo the blessed Angla Young Tax awang'ado tijwa ma kawuono mondo mwabwa kuka achiel kod family kendo a witness kamikoyo osiepwa. Dong mani osiep. Nikech abe no onge mano ta wan wapange apanga wagoye to Bobi iko. But nikech Bob nen so close kodwa omiyo mondo mwatim kamano. Mara ka en go erokamano nosiepe te nikech liend Bob nyoko mako the blessed kende. Liend Bob nyomako osiepe nyaka mano ng'eye kata ka wan ne pok wang'eye. Koro aduok erokamano maduong' ni jogo mapok ochopo ka mabe pod biro, timbe nado soja gi nisan kuka gibiro kaachiel osechopo, Oben osechopo kaachiel kod promoters magwa gi managers mege clubs kod weg clubs manyore walwedo. Aduoko ni erokamano maduong' ahinya ni team osechopo. Aduoko ni erokamano maduong' kech usho solidarity gachiel kuomwa. To kik watime ni Bob kende. Ndiyo toto en gima ok wagomb mondo mi oyudwa, but kik watime ni Bob kende. Oyudwa sama diny but watemo. Aduoko ni erokamano the team kuom gima nyo timo ma ot ma Bob koro ywe kar kanyo nyowuok because of un. Aduoko ni erokamano. Kupam ni jogi. Dongi be gitiyo. Erokamano maduong'. Aduoko ni erokamano CEO marwa Freddy Jakadongo kuom kawo time mare bowe tije bo chopo mondo me witness kamikoyo osiepni. An gi mano aduoko ni erokamano ma Nyasaye mondo mi obed gwedhu, oket chuny Bob kamokwe. Jogo duto mobiro konyowa ko Bobito. Amoso duto ni okweuru kendo kuom nyinga iluongo ni Sela Aumudur. Atedo Ugenya, adak Bumala. Okadwa wacho weche mang'eny nikech gik mosewach okadwa medo chumvi kata okadwa medo sukari. But Bob has been my son. Anyalo paro chieng' mane Bob otho na ni tich to mama na nogochona to na complain. I lamented. At why is it that my mom is calling me right now to me any teach, and she has never called me at that time. And my colleague akasema, mbona unateta kama mamako amekupigia? Does it mean ati mamako kuna wakati wa kukupigia? Nikasema my mom knows the time when she is supposed to call me. But it didn't run in my mind that Bob alikuwa amekufa, because the previous day I had talked to Bob and he was doing well. But vile mamangu alinipigia nikamuuliza, mama habari yako ni nini? Ati akaniambia nilikuwa nimeleta Bob hospitali. Nikamwambia kwani Bob alikuwa amezidiwa? Akaniambia kuwa Bob alikuwa amezidiwa usiku but ametuacha. It was so painful to me as a mother
Nilinyamaza. My colleagues ndio walijua mali walikuwa wameniweka. I didn't know. But it was so painful. But within a twinkle of an eye, vitu zilianza. Picha ya Bob ilikuwa ishawekwa kwa FB. Na watu walianza kunipigia simu, Mama Bob, hii kitu tunaona kwa Facebook, is it true? Nikasema it's true. So many people called me, but 3 of them wakaniuliza, Bob anazikwa Kagonya? Kwa sababu Kagonya ndio mali nimeoleka. Nikasema hapana. Wa pili akaniuliza, nikasema hapana. Wa tatu akaniuliza, nikamwambia, to say the truth, Bob was not my biological son. Bob alikuwa mtoto wa dadangu. Only that is enough to show you the kind of relationship we had with Bob. Mimi na familia yangu. It shows that there was a bond, and it's still there. Yenye ningependa kuomba kama wazazi, anytime mtoto akizaliwa katika boma, that child belongs to the community. Anytime that child goes astray, is the responsibility of the community kuweka mtoto kwa laini. Mtoto akikukujia kama mamake ama babake ama any mtu mkubwa katika boma, umpatie advice. Give that child advice yenye inatakikana. Hiyo tu ndio ombi langu kwa wazazi ambao wako hapa. Na ya mwisho, to my Bob, my Bobito, my tatu tena, my Adek Kendo, my Morio, my hero, Nyakwariasuo. Let the peace of the Lord that surpasses all the understanding rest upon Bob. Nambarikiwe. Pakruot. Wakunde kajingere na Adek tatu. Kila unye iwake. Tukute endereza Yesu. Yesu mwana gendiga. Omsai guna sisa. Nevasa. Opakuruot aonge neno mara naongea Kiswahili. Nashukuru Mungu siku ya leo yenyewe sina ushuhuda ambao nitatoa ya Morris mjukuu wangu. Niko na kuelezea vile ugonjwa ilianza akakufia kwangu. Nilimtoa Morris kwao na kisababu. Nilimtoa Morris kwao kwa sababu mamake ni mtu wa kulia. Akimwona mtoto wake vile anaisha kiendanga akwa kilia tu. Nikamwambia Joyce, nipe Morris, mchukue Morris, ukae hapo ule bwana kalia kumchanganya. Nilimchukua Morris. Morris tangu azaliwe haja kuwa mgonjwa hivi, alikuwa mgonjwa. Morris amelala kwa wodi hivi akotasa mzee sasa. Lakini namshukuru Mungu kwa yote. Nikisema ugonjwa wa Morris na shangaa. Alianza kujitibu kama ako Eldoret. Mara x-ray, mara si what and what. Akakuja kwa nyumbani. Mama kajaribu. Kaambia mama hapana, nipatie mjukuu wangu. Nikachukua Morris. Nimetibu. Kama hosi tumeenda. Sijui nini na nini tumefanya. Tumefanya. Lakini kifo ni kifo. Kifo atibu kifo. Ugonjwa unatibiwa. Imefika wakati hadi sijui nini bwangono. BTB, sijui nini na nini. Sijui pneumonia. Nikasema kama pneumonia tunashukuru Mungu. Ugonjwa ukipatikana kutibu ni rahisi. Kwa hiyo tumejaribu zote, kama mashindano utangot hakuna. Kitu la ajabu. Tarehe 16. Tarehe 15 hivi. Mjukuu wangu akaanza kuwa mgonjwa sasa, nyasuo tumbo. Wednesday hiyo usiku. Sasa kutapika dawa ile nzito ya nyama. Sasa kaambia mjukuu wangu, nyasuo hii kupata juu hapa nashindwa. Nipatie kaburi pengine 10 lita zikakata. Anambia baba, kama ni choo ni hapa. Kutapika ni hapa. Makojo ni hapa. Nitabeba. Nimejitolea mimi nyasuo nitabeba. Wajukuu wananipenda. Mimi si nyanya hivi, mimi nyanya mchoyo. Napenda wajukuu wangu. Haya. Kutapika ni pale. Naambia baba usione haya. Nimejitolea. Usione haya baba. Alikuwa haoni haya kweli. Amenya subo
ngamusu naye baba. Atapika pale pale. Anaara hizo muwaro tena mwana damu. Matapiko ni Adamu. On Thursday amezidiwa on Thursday. Haya. Nyasiwo tumbo. Kampio mamake simu. Joy amezidiwa. Hebu uje tule wapi hosi? Akakuja. Kumwangalia mwanae. Na hiyo on Thursday. Moja anaambia Nyasuwo. Erobiro. Hapa mwangoga. Akitapika atwa. Ile mzito. Naambia Nyasuwo hii ni kubwa. Kaambia baba usijali. Namchemshia maji ya moto kwa thermosi na chumvi. Nampatia baba, osha mdomo, usisikie harufu damu. Anaosha mdomo. Kisha osha mdomo. Anambia Nyasuwo. Nyasuwo. Yesu kaende. Nyasuwo. Yesu kaende. Mara 3. Mfela mjibu Mori. Yesu romo. Sikujua saa imefika kuna mbinguni. Sikujua. Baba akakuja kumwangalia mwanae, mama analia. Akaja ani hii nyanderei. Anataka kumwona ndugu yake. Kaanza kulia. Kwanza kulia hivi, mwezi kusikia sauti ya ani. Aliruka. Sikujua ni mgonjwa. Kumwona aliruka. Mwari akamdendo, akampako. Nikamwambia ani, hebu chukua hii uji mpatie. Alitaka kunywa uji. Kwani nikampatia uji akakunywa mdomo ngapi? Nichemsha maji, kaambia ani mpa pale hii maji. Akakunywa. Mama akaanza kulia. Aya kaambia mama unalia nini? Musa kasikia, hata wake alia. Musa kaambia mama unalia nini? Nyamaza. Mama kalinyamaza. Tukaenda, gari kakuja, tukapanda Mori. Tukienda hivi, Nyasuwo tunaenda tu. Tukafika Nyayo. Kufika Nyayo hivi tukamuingiza kwa hata si kwa wodi, kwa daktari hapo. Kwa daktari hapo, Nyasuwo tumbo. Nyasuwo, nasikia njaa. Wapi daktari? Hakuja. Akatiwa maji. Nyasuwo imoja yendi. Nyasuwo imoja ingi kwangu. Ai imoja indi Nyasuwo. Morris, ita ingi. Ingi imoja ingi Nyasuwo. Haya. Basi. Nyasuwo basi hivyo tume nauma. Nikampatia hiyo juice akakunywa. Sasa nini? Nachukua kisha nimwekelea hapa. Nampatia maji na kunywa. Huyu mtu anakufa msije nakufa. Sina habari. Udhuru wangu. Nasema Musa niambie Nyasuwo Yesu kaende. Na linwasha nayo. Leo imetosha. Hapa niko na watu wa kwetu. Wamekuja. Usimsuna tu ufu kama. Ndio kisi mwalo wafua huru. Nyawanda Samia. Wapo. Pale dadangu, pale mtoto wangu mdogo ameoleka. Wamekuja hapo. Toka Samia. Sijui wameenda kukula huko. Hello. Sasa mimi sina mengi. Mambo. Ninasema. Nimeenda Morris ameniambia Nyasuwo Yesu kaende. Na nimebaki na huyo Yesu. Ningelia mjukuu na siku. Paka si bado sili. Loka Nyasuwo Yesu kaende pesa roho. Tenderevae. Maochuka indige geni kwa Joshua Ochogo. Wadoko erokamano. Onge mang'eny ma wanyalo wacho. Our brother is gone and we let him go in peace. Seche ma uwuok kaendi to ulamwa uketwa e lamo. The last time when waiko kwarwa Fanuel Odari, we prayed and told God that osebedo kao ji e dala kotwa as a whole. To ne walemo ni kaber. Nikech ji nodhi kapod watindo. Ne wadwaro ni wadagi. Nyasaye omedwa ndalo mondo wachop kuma kwarwa ne ochopo. Ne litnwa kabisa gima ne wanyalo timo onge. Nikech Nyasaye ok penj wach donge. He saw it right to take him. Ang ne wawe nyathiwa mondo odhi kod kwe to ulamnwa. Ero kamano.
Next to me is Elvis. Elvis ndio alikuwa anafuata Morris. And then tuko na Lavender, huyo hapa, Sharon, Ann, Shali. Nilifikiria tuko saba. Nani nimemwacha? Okay, nimechanganyikiwa, mmoja ameondoka. So I want to thank you all, especially friends of Morris from Bumala and hii group inaitwa Dek Tatu. Through your chairman Denoja Ugenya, is a gentleman tulikuwa naye Kisumu juzi, na Wairimu and I think 2 others. We really thank you for the support that you've given us. We thank the church for the support you've given us through these hard times. We also thank the welfare kwa kile ambacho mmetenda. I've seen my principal, Mr. Pio here. Shukran. You know, the discipline is talking about ni yearly to early impact on us. Alikuwa nasema nitapata kiboko, lakini never caned me for the 4 years that he taught it. So we thank all of you for this event. I wouldn't speak about Morris. Mimi nasemanga matondiko sigande kongema. So I think from what the friends have said, tunaweza jua Morris alikuwa mtu wa aina gani. So I really thank you all and may God bless you. The late Morris Dulo Ouma was born on 13th February 1993. He was the son to the late George Ouma Ochogo and Joyce Atieno Ouma. He was also son to Jennifer Akinyi Ouma. He was a brother to Bildad Omondi, Elvis Omondi, Lavender Sharon, Shirley Akoth, Sharon Acheng, and Ann Awor. He was a brother-in-law to Angela Omondi. He was the grandson to Joshua Ochogo and Margaret Omango Ochogo. Also the grandson to Harun Okello and Phoebe Kisa. He was an uncle to Alicia, Brenda, Elian George, Malia Clo, Jaden Jackson. He was a cousin to Rosbella, Lucy, Johnston, Felix, Steve, Janet, Godfrey, Valentine, Joshua, among others. He had aunties and uncles, namely Sela Oduor, Grace Owino, Lillian Ongeri, Mareha Kabis, Doris Okuna, Benta Alodwa, Caroline, John Akula, Nelson Abongo, Stephen Omondi, and Collins Ochogo. Education. He attended Kandege Primary and sat for his KCPE in 2009, and then St. Augustine RC and sat for his KCSE in 2013. Morris later joined Mount Kenya University in 2013, where he studied business management. Work experience. He worked in Kenya Women Finance Trust as an intern at Moroni Unit and later posted at Madiari, Uyoma, Siaya County until 2019. Social life. He was ever jovial and friendly. He participated in various activities, to which his favorites were handball, football, and scouting. Sickness. The late Morris Dulo Ouma generally had a good health until he fell sick in January and was taken to Eldoret Referral Hospital, where he was treated and discharged. He started complaining of stomach pains and was rushed to Muhoroni County Hospital, where he was diagnosed of pneumonia. He was treated and sent back home. After a week, the pain persisted and went back to Muhoroni County Hospital, where he was referred to Kericho for X-ray and was diagnosed with miliary TB and started medication. His health deteriorated on 16th and was rushed to Moroni County Hospital, where he succumbed to his illness at 11:40 a.m. Nyasaye ber seche duto. Mokwongo akawo thuolo ni magone Nyasaye erokamano kuom odiochieng' ma kawuono
momiyo bet kaka obetieni. Nend Morris ok ane ka adhi tama timo nikech Morris ok en ng'ama obet matuo monindo e ward miloko ni tuo ma inyalo wacho ni makata Nyasaye kawe mondo yue. Mana kaka mama nosewacho, kata kaka min Billy owacho ni Morris noyud gi tuo mar TB ka wasetemo thieth, to ne wang'eyo ni Morris dhi chango. Kendo kane ofweny ni en gi TB, nobuok manopenja ni mama, be adhi chango adier? Tang'ise ni Morris, ibro chango. Koseyud ni in gi TB, mi muonyo yath maber kaka daktari wacho, tibro mna chango. Koro nodhi e clinic week 1, asodok week mar 2. Week mar 2 ni odhi tich 2 last week 13. Moduogo maber bang' anyayo. Oriyo tich 3, oriyo tich 4. Mapiny ru tich 5 ema Morris ochako ng'ogo remo. Bang' ng'ogo remo no ema koro noteko orumone mok onyal kata wuotho. Koro kata chiemo be ok onyal gi sama tin no. Kane waringo kode nyayo, daktari notemo kar monyalo temo Dr. Lala, to kaka ne ok en mar chango e kaka nonindo. Akawo thuolo ni mondo ago erokamano ne min Billy, nagochone moringo piyo. Giyuda, ne wan mana gi mama ji 2 nyayo, kaachiel gi nyodu. Bang'e madhe ma jopaso nobiro be nokonyowa. Napo ka min Billy owuok, ok anang'e kama nodhiyo, we akanyo ka ywak. Apoye koduogo gi Mrs. Ochieng' manyayo. Agone Mrs. Ochieng' erokamano, jamuroni man ka oterne erokamano. Naonge namna kata ka Morris ne nyalo dhi e mochari, bende pod pacha onge ni Morris otho itere mochari. Mrs. Ochieng' ema nobiro mopenja ni min Morris, i accept gimotimre mondo akaw Morris ater St. Vincent. To nayiene. Kaka noluongo mtoka mokawo Morris motere osiptal. Kaachiel gi Elda mara, Elda Lilian, gi min Adrian be nobiro mokonyowa. Adwa kawo thuolo ni kendo ago erokamano ne family wa madalaka mar Jokochogo, kaachiel gi family wa mar Jokotuodi mangima, jodalawa moa Wasi, kuom ting' mukonyago. Tado ni nen tado mating'o tek ma ok wanyal kendwa, to apoka gik Morris odhi adhiya maber kaka ne mpango mar Nyasaye dwaro. Agoyo osiepe Morris erokamano moa Bumala gi moa Nairobi. Kuom hera maduong' munyisa, agoyonu erokamano. To nitie gimoro achiel madwa wacho. Aparo ni kawache kobro wuok e chunya. Morris nyocha tuo kendo nyocha wathiedho Morris. To ka Morris nyocha Nyasaye okawo, nitie jomong'eyo gimonego Morris. Mana ng'eyo ni Morris nyocha tuo, ne wathiedho. An gi lit nyathino ninde mochari, to ng'ato ng'eyo gimonego nyathina kendo wacho kendo ji duoko na wach. En gima lit kabisa jowadwa. Dakwayo ni mondo wabedie uru gi lokruok e kit ngimawa kata gi gik ma wawacho. Kok kamano, Nyasaye mondo telnu kamoro amora ma udhiye, mon be mwadong' dala ka ulemnwa. Kok kamano, Nyasaye mondo gwedhu gi maga nying Ruoth Yesu.
Tuwaja kwako na wingi wa shukrani tangia asubuhi hadi saa huu. Umetupa mwongozo mwema, mawaidha na faraja, kwa sababu tuko kwa masisi ya mpendwa wetu, mtoto wetu ambao tulipenda. Tunakabidhi jamii yote mkononi mwako wakati anapo tunaenda kumshika pale kwa kaburi lake, kwa pamoja nasi hadi tamati. Jina lako lipate sifa, na uongoze wageni kutoka mbalimbali wanaporudi makwao. Uweze patia hawa usafiri mwema. Boma hili yu mkononi mwako, chini ya mwongozo wako na ulinzi. Haya yote tuwaomba tukiamini utajibu ombi letu katika jina Kristo mwokozi wetu. Sifa zako mbele ya watu wote, nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Oh, nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Nasema asante kwa Mungu wangu, nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Nasema asante kwa Mungu wangu, nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Nasema asante Baba, nasema asante kwa wema wako. Nakushukuru Baba, nakushukuru wewe, umenitendea makubwa. Nainua jina lako, natukuza jina lako. Unastahili Baba, unastahili kuinuliwa, unastahili sifa na utukufu. Wewe ni wa ajabu. Oh, umenilinda Baba, umeniponya, umeniinua, umenibariki. Oh, haleluya. Jehova Jireh, nakuinua, nasema asante Baba, asante kwa wema wako, nakushukuru. Wewe ni Alfa na Omega, wewe ni mwanzo na ni mwisho, hakuna mwingine Baba. Oh, haleluya. Nakuinua Baba, nakuinua na kutukuza. Asante, fadhili zako ni za milele.